Dhonsing kathara rong arat atum thorpak pen towar kasalok asai kedeng pon. Dhonsing kathara rong arat atum thorpak pen towar kasalok asai kedeng pon. Aruni Pfizer ke bar ni lakhain koirapli Deopani constituency ke parlo apar Deopani mate athagar namlang pia hawar Dhonsing kathara rong arat atum kachilenga towar kaheno par pik pena jok mithang rong isi rong asar pen chenglok jeto pet pen towar kasalok ponthu Lason sik penang anar ni along MSC EM MLA atuma phan chuning ridam si chonghong bomlo bonta madu penta akirap long lidera jok mithang radaki sung alam matha pen rong isi thorpet si towar kasilam pon arbi ki janga hut kanglit kang thera hut lapen kisu ki un e lapen ajo phirlo kachilat aphan matha si local MSC Sorbon Kumar Telenga lapen tim Karbi Anglong ki theki dinga tuma phan rong asar ake hai tharson kathar pen phirangkia thengno chinung ripon Lapen pinyar ni anta mithanga khi adat pensi towar chisalok bom nanglang puloti non kedo bom BJP sarkar ningkan kep suse council kachari lapen development amen pen radaphan vote kerek iki pia listi kelonglang Lapen kumantuan si inglong mate Karbi Anglong development asai claim jilangma Deopani constituency arloke kaprega khaya rongalong ke development asai claim pik bonta Karbi Anglong ke non puta ke ron pachitang thekthela japralang sopen nilituma phirang ke muhiram teron angkilo Abirta public TV Karbi Anglong nang litum pini la kam ki claim ke koson pen la sarkar pen kirap pen ke do pen si claim ma matang tin litum jong si claim pon la so kalilo ba sarkar kirap belun pemithang si claim lo ane non aprang si Karbi Anglong public news ni kerake do banda kardom pilo halo temani kalang ta sosi mithang ki banai bom ala Mukut mantu NC do hotel tem aluta pidam lo hem rong hang det ta number 6 ta pilo sotwara mana pi tabe nan puta abna pi pila si han bagen te mithang buna nang kok lo gari kidam bang siksa ko ante la so to work ke PWD ma mate enela pujong jong ka bunai to wala PWD lo ale ada fermenti su bosti to arlong hemi purut PWD atau amen ke ente la so rong pen nan tu ma rong an ku anak helu dolang so da pen non tum kam klem bom pen ha tu rong an thau ki tha rong tu rong ko kilometer thom rong dak da rong mi pon kon kilometer ko ke kilometer pho dak pen he nang litum homosti kopi to pado poni jathanik ta Deopani 24 nong Deopani constituency MC menoti thapu tha Sorbon Telenga NC VDC chairman ke VDC chairman ke Elis Karanti te nang litum sarkar phan pini ke chuning ridun ji do ma Kini ke lah lo kalau VDC chairperson pandalo atau Sorbon Telenga local MC pandalo Parkami Karbi Anglong Tumas Council pandalo kini ke lah lo prajin pen sotuar mengenai pifante nang litum nanti hola so rong non ke do boma rong ke ko anata dolo arta dulu ikan korap ho anda kata
Tar nagis. No, thai,